inachangia pia venye tumetelekeza mazingira yetu. Tunakata miti, hatupandi miti. Unakuta hata ndio maana viwango vya joto ulimwenguni inakuwa mingi, kiangazi ambazo haziishi. So inabidi sisi wote tuchukue jukumu la kulinda mazingira yetu. Wadogo kwa wakubwa, wote tuchukue jukumu ya kulinda mazingira, hasa upande wa upanzi wa miti. Tuhakikishe tumepanda miti ya kutosha. Eshomoina ampuni hapo ninjere epuo ninche aitasheki nepuo aitengen ilopeny ina luboto olosho peyie mitoki apuo ainyal nkonyek oonkariak arashu isho nkishu meshomoita ainyal iwuejitin neokishoreki. Ejo epuo ninche aitobir nkonyek oonkariak peyie etum iltung'anak ewueji netumie enkare nasila arashu esidai naok toonkutukie enye. Tunafanya na Orma, sisi ni watu ambayo tuko katika vikundi ambayo tunasaidia watu wetu kulinda maji, kuwezeka kupiga kufence source of waters, na pia kwa borehole. Sisi tunahusika kufunza watu wetu. Unajua community hii hatuko wanajua vile tunafunza maji, wanapeleka ng'ombe kwa mto wanakunyisha maji. Siku hizi tumefunza tukiwa na hiyo rua, tunaenda tunawaonyesha vile watafuga maji, wanatoa hizo trap ya ng'ombe, wanapatia ng'ombe maji, na wale pia wa kuchimba borehole tunahusishwa na Orma. Asiraki emisang Paran TV kulo mon tempolos akaunti orkejuodo tejoki enkarnai Samson Ole Sedik. Eshomo dukuya Conservancy enaibung'a etum ereteto Adrenja nalo dukuya eret ninche tombaa naasita teleleki teina Conservancy kelo naa ina Adrenja aret ninche tonkoitoi naalelek eitodolu na enetii ng'wesi naapashipasha torrok teina luboto olosho. Kaji tanan karna Kasaine nara leletiktik naing'ua naasisho tembata NRT apa senior GIS officer. Naa kore taa system enapa natipika kene naa nkiti toki ake simple technology ake na maendeleo ake digital. Kidim nikudol real time data ya sai. Kata pijo ng'urai ene na skarini kulo loonapita GPS. Kore taa pijo ng'urai ene kiata collars ng'wesi mbata ketii ng'atunyo neetai iltomia bata lotii ena system taa na tome naji naisula natii atua ntime enkare ntare naa it's a real time tool naitodolu sana data elomon le conservation. Kiasio tenebo conservancy 43 natii Kenya onabo natii Uganda. Naa kiyau tana system atua conservancies pooki natii NRT. Kitang'asunye conservancy ile ong'uan natii enabata naji terrestrial mbata namara nkare, nikiata conservancy are natii ninche atua nkare. Kiatai conservancy naji Pate Okiunga natii ninche mbata Lamu County, neetai conservancy ong'uan nabo natii ninye Laikipia ouni natii Samburu. Kiata Westgate, Okalama, Osera. Ketang'asua apa Sera kitambo kidogo lakini yatuna shaka ng'asu lomon le data collection data conservancy amkore shake lomon le hasta ninche na monitoring eraino sana. Na kiyutani ngasona toki na conservancy kwe natang'asua. Ninche taa naitodol yo tana kiendelea nkulie conservancies pooki tana naa meidim neifaulu. Enare neipang'u intomonok tenebo siland losho le maa eipimi emoyian yioloti enaa ene cancer tombaa telapa yioloti enaa ole cancer month ashu olapa le cancer awareness. Eishaakino naa netoni iltung'anak eyiolo biotisho enye lomon kulo oibalie naa iserengen te county enkare Narok egira ang'amaa enkitesheni e Paran TV. Kajira banga misina nare no lesaya nikingira aiteng'en maasai lang. Ore ena rishata na erishata naifaa piipuku apuo mipima endae sana ntomonok aipima cancer. Yiolo ajo ore cancer keeta cancer olchani kake tenibak eton etii early stage. Kake ore naa peelo peenyika naa kegolu amitoki abayu. Neeku sidai tenilo sipitali piimpimi rishat pookin amu kebayu cancer. Kaji nanu Doris nare no lesiololo. Aing'ua emurua naji Olokopiri, kigira duo apuku aiteng'en irmaasai lang ena siai naipimai cancer oorki, ashomo nanu naipimai naa keeta sii toki embaata. Neeku olosho lang ematupuku amu ore itii early stage naa kebaayu. Ore taa tonkarn Kajairi nare no le Chikari.
ajo entomono petukuma pemipimi kansa ana saye lapa le tomon orkoitoi epimi entomono titakata ipimi takata kalo maipimi. Ekenyamali iltung'anak tarruesh eneisulaki lelo tung'anak otii atua inkishu embaye kuna naibalie nchere ekumok oleng iltung'anak lina pukunoto lemegira ashila arashu ayiolou ngolikinot naagira aimaa lelo tung'anak tarruesh. Ore eng'amaa emisa ang' oolomon eirorie olasirani loolomon Benson Neiliang netolimutuo naa lelo tung'anak etii kaunti enkare Narok ajo nchere aisapuk ngolikinot naagira aimaa neyiunoi ashu neomon serkali peiteru aapik reteni oodol ajo eitadedeyieki ayiolou neeti naa netumi aisho eretoto naipirta. Eton ake enyamali iltung'anak tarruesh nisulaki ilotii atua nkishu. Ore enkumoi enye negira aimaa ngolikinot osinaitin toormareita lenye nemeeta oltung'ani oisho nkiok neinining orkiyioi lenye. Ore paaparan olduka le Narosura nanotore ena tomononi yioloti anaa Pisoyen olorkijape na ena wheelchair oshi inkejek enyenak naalotie muto ekenyua. Ore enkarna naa kaji Pisoi nara enolorkijape te Narosura naa kara oltung'ani tarruesh oltung'ani laadumu aiteleki ele orika ena wheelchair paatum ashomo aing'uraki nkera ainei endaa. Ore hoo naa maima kake keeta nkera nenyok oshi ninye aas biashara oosaen peetumoki nkera enyenak aisumare neishopore ninosie sii endaa peemepukoo. Naa tenaa kagira duo aripisho nalotu alo ayiarari nalo aton naripisho peetum ake ninye nkera ainei endaa netum aishopo enkila netum iropiyiani e school fees netum inkera ainei iropiyiani nainyang'akinye uniform netum enaishopie enkila netum enainosie endaa natum iropiyiani nalakie enkaji natii. Ore akeyia nejia nibalie ngolikinot osina sapuk ogira aimaa etii enkaji nalakita pooki musho olapa neme pooki rishata etum iropiyiani naalakie tenebo sii endaa naisho nena kera. Ore naa peepuku nena kera te sukuul neponu aapuo aitamanaa ng'otonye meshomo aomonisho peetum ade endaa napuo anya. Orkiyioi opuo aning laidim aataret itii lelo naa embulooto amu isomite amu tenesha olari misima maata enaiko paalotu amaniki iltung'anak paalaaki enaduo aji amu enikiyieu yie nikilaaki meeta enikinko peekilotu alaaki amu itu kidol amu maata enaimu tesarng'ab. Ore enking'asia naibung'i nkutukie naa ore hoo duo naa tarruesh ninye iteru te kitisho enye nemegira oshi adupore orbene loormaiman ootai tolosho le Kenya hata te kaunti e Narok. Eibalie ajo mekata nabo nemare etonyua aparan inkopisini esirkali onena nemene sirkali ing'oru eretoto kake etaa enyuata enye enepesho embaye natigila ninye tau oleng. Ama katimiet ololulung'a alotu KCB jaka alotu ing'oru eretoto naa kaoshi mpishai meama aoshi ekiwoshiosh eyie simpishai naishooyo kulo kimoji kake matumito nanu eretoto. Ore saa ibung'ita oshiake iropiyiani maata nanu naibung'ita king'asiakino ninye iltung'anak ajo tenaiterakini naaji aiterakinye esiai osaai sapuk kaata akili ajo kepuoyie kuna kera ainei enkop naado naa tenikiboloki esiai sapuk oleng naa kaata akili ajo kalotie eniado amu kalakie ina aji king'a omeyau Enkai eolata. Ore orkiyioi lenye sapuk naa enkopis naitasheki neduaya eramatare ooltung'anak tarrueshi te kaunti e Narok o Kenya mewaita eroruata naishaa tesiokinoto oleng aisho ninye esipata enye peetumoki atudupore iropiyiani ooltung'anak tarrueshi naiteng'el oshi serkali tenkaraki lelo tung'anak tiatua ele osho le Kenya. Ore orkitok oretito Asability te Kenya misima kajoki ole Kenya oloitasheki te Kenya misima ashu oloitasheki te kaunti kara sinanu ormaima lemeeta enkeju nemaata ewueji natii kagira ake aton. Ore nkera ainei saai oshi ishuie naa saai laa iltung'anak laaponu abaiki aisho nchirinini ashu aisho nkamisinini ashu alo abaiki tiaji naayaki naaji 100 ashu ayaki 500 napal ina 500 painyang'u lelo kuti saen paarip painyang'akinye nkera ainei uniform ashu ainyang'akinye nkera ainei namuka peepuo sukuul nainyang'aki enkitabu nainyang'aki enkalamu nalaaki school fees
pee maiger ake amu kayiolo ajo enai entaisere. Neeku ara sinanu obo maibung'ita oshi iropiyiani. Katonita ake nemeeta apa enkopis, meeta enkopis nabo nitu alo. Nalotu aton tosina, atonie kayo osina. Ore enkaji natii naa kalakita. Neeku ore musaidisi naomonu enchooki ninye iropiyiani ormaiman. Amu saai nishuie nkera ainei naa nche isumare piisuma. Ore enkaji natii kaomon entoki paajoki embukoi ninye irkiyo teneotu entalakaki embulot. Amu tenesha oshi olari maitoki adol oltung'ani moi lena rasura lai naing'urrie tenkaraki meeta enai wheelchair enkerai naing'irtito. Enkerai neyiare enarrumu tesiadi enare tedukuya. Naa nche aanyu saa 6 endama metupuku te sukuul pee aaponu aareu matoomonisho. Peemaya tiaji ashu peemeye ninche. Naa embulot atii nalakita naa saai nalakie. Naa nche aitotiyie nkera. Naa ninche aishopie. Naa ninche alakie school fees peepuo sukuul. Neeku kajoki ake oltung'ani pookin le Kenya laaning'ito ashu olaalaata itu ijutoki irkiyo. Amu saai naishuie naa ninche aishopie nkilani paishop. Maata ormushaara. Maata. Nemeeta enitu alo. Tewang'an enkitesheni oolomon e Paran TV ayaki kulo omon te Kopkop e kaunti e Narok. Kaji Benson Olenelia. Ore enkisuma naa embaye tipat oleng tena rishata naa ina pee ibalunye na kaunti serikali e kaunti Kajiado ibung'akino o serikali kitok epuo dukuya aashet sukuulini toomuruan naapashipasha ina kaunti. Embaye naibalieki ajo nchere kenarikino naa kepuo olosho arashu Kajiama aapik enkisuma naa embaye tipat oleng neitirish tenkaraki namba elelero tena rishata. Eisho yiok Emmanuel Ndakaji lelo omon toonkaguti. Eibala ajo etipika olosho le Moosiligi imbaa enkisuma ejo ninye wang'an olosho. Ore nkera emurua Taritik tolontoluo lorkejuado naa kepuo oshi nkilomitani naalus 15 muto ekenyua sukuul yioloti enaa Enenkoitoi primary aing'uraa tenaa kitabaya nduat enye etaisere. Embaye naiseyie kanisa Baptist natii ina luboto olosho nitai ikai naabaya 10 enkulupuoni naashetieki sukuul teina murua Taritik ejo nchere miarakinoyu oltim omena enkitung'at. Eipang'utua sininche serikali kitok olosho ibung'a tenebo o serikali e kaunti orkejuado neshet indarasani naabaya 4 teina murua eimu MCA Lewuaso Nkidong'i yioloti enaa Joseph Torres. Naurubol kuna darasani Tenkarna papa. Wenenkerai enoltai sinyati. Meneja? Aha, makofi. Angeno. Darasa. Mpaka nilakilaka mpisai ormalimuni mpaka paa teneji keetae entumo enkaguai nitasheki serian nitashe kila mahali neponu entumo sukuul omaasai entukuku. Olaing'urani le Paran TV na inewueji naa kitabaiki ilomon likincho enkiroshi tena Kenya. Ore naake terishata dorrop oleng naa kipuo aaku kiata osenetai lorkejuado Mheshimiwa Samuel Seki tenkitesheni kipuo aimaki naake imbaa naipirta neramatare tenebo o siasa e Kajiado County. Tusuja yiok tenkoitoi e Facebook Live tenebo YouTube ning'orr yiok te TV ino te 612. Kishukunye terishata nemiado katukul olaing'urani le Paran TV.